Mêvanên ezîz, temaşevanên hêja li ser navê navenda HDP dîsa li ser navê şopandina nexşereya zimanê Kurdî em webrêzdarî silav dikin û hem cejna Ramazanê dîsa jî cejna zimanê Kurdî li gelê Kurd tevahî em pîroz dikin û em ji we dibêjin û xêr hatin bernama me. Ji xwe ji bo Kurda bi rastî rojek pîroz e, roja zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî, Pazdê Gulanî. Mixabin me dixwast bi şahîk rêboreng, bi mîtîngê gelkî gewre em cejna zimanê Kurdî pîroz bikin lê ji ber şewba Koronayê ev defetê me çê nebû. Lê dîsa jî me xwast em bi gelê xwe li ser online jî bi em cejna xwe bi awayekî şahî, bi awayekî zindiya pîrozbahiya cejna xwe em hevdûr bikin. Bernamek me têrû çije hene gelek beşdarvan hene mêvanê me gelkî hêja û qedexînas hene. Ser çerçevakê em ê bimeşin car carna em ê ser girîngiya zimanê Kurdî em ê bisekinin, car carna em ê bi stranê Kurdî were bin, carna bi helbestê Kurdî û bi zaravayên Kurdî em ê were bin. Şahiya xwe vî rengî, pîrozbahiya cejna xwe vî rengî em ê bimeşînin. Mêvanê xwe em dixwazim we bidin naskirin wê birêz Meral Danış Beştaş nava me de bi wê dîsa birêz Hozan Comert, dîsa nivîskar û rewşenbîrê Kurd birêz Firat Cewherî, dîsa hunermenda hêja Xecê wê nav me de bi, helbestvan Weysî Ernîş wê nava me bi, dîsa nivîskar û helbestvan Yıldız Çakar, birêz hunermend Yelda Abbasî, hunermendê hêja Deniz Gündüz û dîsa birêz Ferhat Tunç wê nava me de bi. Şahîk bi geş, şahîk bi xweş em ê were bin. Ji an hadê carek dinê li ser navê komisyona xwe, ser navê navenda HDP em cejna zimanê Kurdî li we hemûya pîroz dikin û me dest bernama xwe bikin. Destpêka bernama me de wê birêz Meral Danış Beştaş wê me re bi hinekî polîtîkayên pîşaftinê li ser zimanê Kurdî di dîroka Komara Tirkî di çawacî girt li hember vê na têkoşîna gelê Kurd didin, siyasetmedarên gelê Kurd didin û dîsa rêxistin û dezgehên Kurda çinê em di kîja astê de ne û ji bo pêşeroja me pêdivî çi heyî vê derbarê de wê me re bi axaftinekê wê ji we bike. Mafê xaftinê zê anha bidin birêz Meral Danış Beştaş. Birêz Beştaş û xêr hatin, merheba ji we re. Naxêr de be, merheba, şev baş. Derya her çeşitli cejna zimanê Kurdî li we jî pîroz bi wek jinek Kurd diber ku zimanê Kurdî hêbêtir bî bi destê jinê Kurda wê pêş kevdi, heya anha jî xwe belkî bi destê we domandiye. Em jinê Kurd hema carek din cejna zimanê Kurdî li we pîroz dikin û kerem dikin mafya xaftinê bi were bi derbarê polîtîkayên pîşaftina zimanê Kurdî û tekoşîna siyasî gilber wê na HDP dimeşîne em dixwazim wek guhdar bikin. Fermo. Bele. Gelek spas dikim, ez jî ji we re hemiya rêzdarî silav dikim. O roja zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî li hemî gelê Kurd pîroz dikim serî de. Bi rastî bernamakî gelekî giring e, yani amedekariya we jî gelekî baş e. Ez we pîroz dikim komisyona me navendî a zimanê Kurdî. Te pirsek jî min kir ku ez nikarim derheq ziman de nêrînê xwe bînim ziman ji ber ku dîsa eş siyasetê nikarim biqetim. Bi rastî yani ez dixwazim di bernamakî wisa de ziman, rûmeta ziman, parastina ziman, em yani ziman tê çi watê min dixwast el ser wê biaxivim. Lêbelê dîsa jî pirsa we ez heya karibim, ez ê bersiv bidim. Yani ev di dîroka Tirkiye'de, di Bakur de li ser ziman ev 7 sal e, yani hemî polîtîkayên qirêj, asîmîlasyonê, qedexekirinê li ser zimanê me pêk hatiye. Yani hemî armanca devletê û iqtidar bê guherandin jî dixwazim vê zimanê xelas bikin, biqedînin. Bira neaxaftin, bira di civakê de pêş bîrkirin, bira bi vî zimanê
nênivîsandin û bi vî zimanê perwerde çênebe. Yani ev li ser wê gelekî zagonên girîng hene di dîrokê de. Yani heta ez karim bêjim nod û yekê de heta ku Özal di iqtidarê de bî ji xwe zimanê Kurdî axaftina wê qedexe bû. Yani belkî tê bîra hevalên me jî beşdar wanên me jî ê ku zimanê xwe zimanê dayîkê Kurdî diaxivîn ceza ji wan re dihat nivîsandin. Piştî wê iqtidarê ku hatin guherandin gotin em ê li ser ziman vê qedexekirinê vê bandora zimanê min rojane ye bira him biborînin yani çawatê zimanê me ez welê daxivim gelekî girîng berdewam kir. Siyaset jî yani wekû HDP berî partiyê me jî bi rastî ji bo ku zimanê xwe em biparêzin, em bi zimanê xwe binivîsînin, zimanê xwe jiyana xwe berdewam bikin, em xebatan pêk dînin. Lêbelê em nikarin bêjin ev xebatê me têre yan jî bes e. Em çi jî bikin li ser vê qadê bi rastî hindik e. Yani îro zagona bingehîn di ewkê de ye, Meriyetê de ye. Bi rastî li Tirkiye li taybet jî bona Bakur zagon jî nemaye. Yani anka em bê zagonin ji ber ku ev yek zilam vê iqtidarê berdewam dike anka ji xwe teslîmî mafyayê bûye li hemberî Kurdan gelê Kurd dijminatiyekî mezin dimeşînin. Yani ev dijminatî li her qadê derdikeve hemberî me yani bi kuştinê, bi qatliama, bi mirinê lêbelê li hemberî ziman jî ev dijminatî li her derê em dibînin. Yani em mînakekê bidim di meclisê de em du xala bêjin li ser bi zimanê xwe em tînin ziman him bawer bikin hemî radibin ser piya û dibêjin hin nikarin bi vî zimanî biaxivin. Heval Dersîm jî li vê derê ye. Vekîlê me carna ez carna ew yan jî wekîlê me din em dixwazin em bi zimanê xwe tişkî bînin ziman vê jî nikarin îdare bikin. Ey adinê di zagona bingehîn de ji xwe qedexe ye, perwerde qedexe ye. Yani ji bona zimanê Kurdî û hemî zimanan jî bi rastî perwerde gelekî girîng e. Heta ku perwerde bi zimanê dayîkê pêk nê, bi zimanê Kurdî pêk nê, ji vî alî de em nikarin bêjin em gihaştine armanca xwe. Perwerde ji vî alî de ji bona me yani armancekî gelekî mezin e. 2012 de heta 2 sala berdewam kir komisyona zagona bingehîn bi rastî li wê derê me jî wê çaxê ev wekû sernavê BDP me zagona bingehîn ewka xwe jî hazir kirbî yani hemî zagon li wê derê hîn jî dest me de ye me gelekî belav kir gerek dibe zagona bingehîn de perwerdaya ziman û zimanê ne tenê bi Tirkî Kurdî jî gerek fermî be yani niha kampanyak jî berdewam dike ji vî alî de ev jî gelekî kampanyekî bi rûmet e. Yani bi tevayî siyaset li hemberî zimanê Kurdî vê dane ber xwe gotine em ê Kurda gelê Kurd asîmîle bikin ew ê zimanê xwe çanda xwe ji bîr bikin nasnama xwe jî wekû ew dibêjin kok yani wekû Tirkî dibêjin Kürt kökenlî bawer bikin ez qêsî ku ji wê gotinê aciz dibim herhalde yani wexta nabêjin kok me jî yê mere dilexe yani ji ber ku ji xwe re nabêjin em ser koka Türkan e lêbelê em yani hin nikarin bibin Kurd jî yani tu dibêje ez Kurdim ne dibêje koka we Kurd e yani hin bûne Türk ji ber ku armanca wan herî mezin hemî gelê Kurd bikin Türk bin asnamê yani gelek nijadperestî di zagona de jî heye, zagona bingehîn de jî heye, di jiyanê de jî heye, di siyasetê de jî heye. Yani îro em di meclisê de ne li hemberî zimanê me êriş li ber çavê me êriş tên kirin. Ji xwe qedexe kiriye, ji xwe nayê nivîsandin, hîn jî me di tek halê de, tek rêzê de ew Kurdî nehatiye nivîsandin. Navê zimanê me X e. Berê digotin bilinmeyen dil zimanê ku nêzanîn anka jî dibêjin X dinivîsinin yani li ser wê gelekî nîqaşê mezin jî me pêkanî wekû HDP hevalê xwe lêbelê ji vî alî de gerek tekoşîn û xebat tu carê nesekine yani kêmasiya me herî mezin yani ez dixwazim rexnedariya xwe jî em bidin bi rastî em siyasetê
bi Kurdî gerek em berdewam bikin. HDP partiyekî gel pir zimaniye, pir çandiye, pir nasname heye. Lê Kurd gelekî zêde cî digirin. Ji ber wê ev xebata ku him pêk tînin navend em bi hev re berdewam dikin. Ez bawerim ev pêşerojê de gelekî encamên baş û xweş derxe holê. Ez bawerim dema me 7 deqe ji xwe herhalde xelas bî. Lê ez dişê gotinê din jî hek îzna we hebe ez bêjim. Yani li ser destpêkê de we jî got yani jinên Kurd bi rastî heta ku îro ev ziman hatiye vê merhelê keda jina gerek tu carî em ji bîr nekin. Mesela ez jiyana xwe de bêjim vî zimanê mijdayîka xwe ez hîbûme. Yani bavê me mesela tu carî bi Kurdî bi me re naxifiye. Bi Türkî de axifî, diya me bi me re Kurdî de axifî. Ji ber çi işte digotin zilam ji dervene gerek ew xebatên din bikin. Kurdî zarok bira Kurdî hî nebin. Lê belê dayîkê me geleka bi Türkî nizanîbûn û ji vî alî de gelekî parastina wan jî mezin hebû. Yani jinên Kurd di vî alî de ciyê wan gelekî girîng e û bi rûmet e. Adin jî yani ziman ez vê gotinê gelek cara dibêjim ruhê me re ye. Yani merek kare gelek zimanî hî bibe, İngilîzî, Fransızî yani hevalê me ji derveyî welat jî hene. Lê belê tu ziman nabe zimanê zikmakî weke zimanê dayîkê. Yani ev ruhê me ye. Mesela carna em daxifin hinek gotin em bi Türkî nizan. Ez bi xwe bêjim. Mesela ez bêjim punk min nizanî bi Türkî çi ye. Yani em bêjin tolik em min nizanî bi Türkî çi ye. Ez mezin bûm gelek min zanîngeh xwe dure ez hî bûm. Ji ber ku ev tişt çandek e. Yani ziman ne tenê ziman e, ziman ruhê me ye, çanda me ye. Belkî dem hindik e yani siyaset o zagon hemî xalê wê min nikarî bû bigoto ama dîrokê de hemî hatiye qedexekirin, çapemenî hindik azad bûye. O ada wî jî ez îr vê bêjim di zindana de hîn jî bi zimanê Kurdî nikarin mektûbê binivîsînin û bi pirtûkên Kurdî jî nadin hevalê me. Ez naxwazim dema xwe gelekî derbas bikim. Zimanê me belkî kêm be bi lêborîna xwe dixwazim. Yani ez dizanim lê belê wekû heva salîm en nikarim çawa bêjim aliyê Aliye çi de Aliye yani wekayê zanîngehê de min nexwendiye. Lê belê ez dixwazim em çawa jî biaxifin bira biaxifin em bi zimanê xwe biaxifin zimanê xwe bijîn û bi zimanê xwe jiyana xwe berdewam bikin. Ez tekrar gelek spas dikim ji bona we hemî hevala beşdarwana jî silav dikim. Gelek spas. Ji bo zimanê wê şêrîn û dilê we em kêfxweş bin û em spas Gelek dikin. sağ ol. Spas xweş. Heva dersin? Belê em spas dikin ji bo wekîla xwe ya hêja. Bi rastî Kurdiyeka rojane û herikbar bû Kurdiya wê. Ji ber wê yekê jî em hem ji bo ragihandinên wê hem jî ji bo Kurdiya wê ya xweş em spasdarin. Belê wekîla me behsa giringiya jinê kir, behsa li ser ziman giringiya jinê kir. Lê îro jî herî zêde ji xwe dixwazim bi destê jinê, bi destê ciwanan polîtikayên pişaftinê birêda bibin û zimanê Kurdî ji holê rakin. Ev bi çawa dikin? Bi awayî perwerdehiyê dikin. Yani jî em bêjin şerê polîtikayên taybet ev didin meşandin. Bi çanda popüler dixwazin zimanê zikmakî jî jiyana ciwanan derxin û di heman demê de ji jiyana jinan derxin ku jin ew kesin ku zarokan mezin dikin û zimanê zikmakî herî zêde jin bikartînin û ji zaroka xwe ev dibêjin û wan hîn dikin, wan fêr dikin. Heman demê de çandê jî dayîk fêr dike, jin fêr dike. Lê dixwazim bi destê jinê bê polîtikayên pişaftinê bi polîtikayên şerên taybet îro ji li ser ciwanan û jinan bidin meşandin û zimanê zikmakî ji jiya ana wan derxin. Yani wan bînin wê astê ku bibin biyaniyên zimanê xwe, bibin biyaniyê çanda xwe, bibin biyaniyê hebûna xwe û bi hêdî bi vê yekê
هبون آوان جهولی راکن ایروش تشتکو کردان دیگه کرد یعنی تشتکو سر ناو کردبونه چه هبت فازن و یکی جهولی راکن و بیاجی ایروش گاوا ام لباکور کردستان نرن ناو جوان کردان نرن ام ببینیم که هدی او پولیتیکاین پیشافتن پولیتیکاین اسیمیناسیونه خو نشان دادن یا رو دادن و هیدی توی اصلی که جواکا کرد گله کرد پولیتیکاین اوت اسیمیناسیونه دیکن دوره یعنی هیدی او پولیتیکاین اسیمیناسیونه سر دیکن و اوت اسیمیناسیون دیکن دوره هیدی ام بخواه خو اسیمیله دیکن یعنی گل بخواه اسیمیله دیکن و یکیشی به دست جنان و به دست جوانان دیکن یکو ده کردی بده جین یکو ده هبونا کردان و چند کردان بده جین جوان بخوانه جن بخوانه جبر به که هری زده gerek جن و جوان خودی زمان کردی در کردن از دوباره جبو وکیلم برز مرار دانش باشد سپاسی و خواهد پیشکشی دکم و از دوازم گوتنه بدم هنرمند گوره برز فوزان جمرد و همو جوان کرد به ستران نوی بدنگ و آواز نوی مزن بون از گوتنه بدم برز فوزان جمرد پروگرام دا روژا پیروزباهی زمان کردان صدای خواه ندای خواه دیدن گلی خواه اس و همیان بدو جان سلام دکم گلی می که متماشا دکم و روژا پیروز دا ونانج همیان بجنا خواه لبر ونان دتوینم سلام و ریزی خواه دشینم زمان حوالی که گوت هم روزی که پیروز در باز بور رمضان پیروز کر اجی پیروز دکم تمام عالم اسلامه روزا عیدیا رمضان یکشی روزا زمان کردی هر دوجی پیروزم و عالی اولی داجی مقدسن آیتان را گریداییه تمامی عالم اسلامی جی گفتاری دکن خدا تایبتی اقتدار دولت چی زمین خدا اول اساسی خدایه مینا قیم ببیجن سر زمین اولدا هر وقتا که آخافتنی خود کن هر وقتا که آخافتنی خودی خلاص دبه به نام خدا دست بیدی و خلاص بکه خدا جبو زمان آیت خدا دبیجه که هر زمانی که قاسی آیت من مقدس یک پیروزباهی تمام ابدن خوزا و زمان جه خوزای خاطیه نرخاندنی که ورجی هیا ابدن حقوق ناو نتوی پیمان اروپای یکتیا ناو نتوی یعنی هر درده زمان پیروزه اگر زمان نبه نه گلد به نه چاند به نه هنر به جبویشی زمان بسملا چاند و هنر و ادبیاتیه بسملا جیانا وی گلیه وقت پیروزه هوال زمان لی چه سببه بلیم نکردن رو داری اما دست بکی 1900 از ویشی ببیشم در بازی رو داری یعنی من روشهلا تناوین مجی هر کسی را خدمت کریه هم عالی چانده دا هنری دا ادبیات دا ام ببیشن اولی دا جی عربان را ببیشن عالم اسلامی را جی دولت ترک را ببیشن تا وقت الپاستانی که مالازگرد دا کت او دم حتی روژا که جمهوریت آباویه ما تبوتم آلی کاری وکی برا
حرکت کریه لی براتی آوانان جی وقتا که جمهوریت آباد به حتان روژا ایرو قوچ کری دست بیدی که هوالو اوی که من گداری دکم دولت نجبو فیزیکی انسانان تنه دیکه جبو قتلیاما جنوسیتا هر ایمزن جبو زمانه تایبتی دولت ترک قوچ کریه دا دست بیدی که سریال دانا شیخ سعید پیران گلیه زیلان درس او حتی ششتی شواتر به 100,000 انسان حتی شهید کرنه فقط وقتا که اج درسیم ما اردوغان دبیجه که 50,000 انسان رو بداری برن وقتا قتل دکرن فیغان دکت ناف برینداران ریاندا عسکر جوالی خود پرسه و دبی چه دبیجه نو اویدن دبیجه که کلامان دبیجه کیف آوان پاشه و منطقی دولت آتر که لی فقط به کشتنه دا نگوتیه که ام کرد yani Kürt xirabın. Kürt em bibêjin yani çi qas tiştê xirabî hebe bibêje. Lê dibêjin feqet Kürt negotine, telefûz nekirine. Çünkü Kürt wexta ku hebûyîrêkê heye. Ji bo wî jî yani milletê Kürt aliyê çand edebiyatçiyê me jî henerî biderim. Nekevim sînorê wanan ama inan ke yani em milletê Kürt به زمان خواه کلتورا خواه چاندا خواه گردون دا خدا چه افرام دیه گوه انسان چی بیستیه او ملت کرد مینا که جبو خدا 100,000 روپل او devکی بگوتن او خملان بنه خدا او نرخ خدا نرخ خزای احمد خانی را دبیجن تعریف خدا بکن دبی تعریف خدا نابه خدا گردون دا چه افراندیه نشان خدایه لی من راست راشی به 100,000 کلام چیروک نویساندی من و خوزاجی خملاندیه و من انسان جی به کلتور و چاند رو وی زمان من مقدس من خملاندیه جبو بیجیم ما سر رو که وی دنیای در روجلات ناوین دا اینان که ملت کرد یعنی رونانسی که دای دست بکرنه ده فقط کار مای هر پیروز پیشیامه دا جه هر تشتی پیوستر ام گرکی اوروپا به هر دور دنیای دا زمین هیه هندک جیان دا مثلا اوروپا امریکا و جن استرالیا ام گرکی سفربریا هر مزن جه هر تشتی دا قیمتر ام گرکی زمان خواه دست بکن کدر امکان هیه زاگون نوولاتی دست دیدن ام گرکی سفربریا خواه هدف خواه و خواه کلیتی لی کار و خواتی بکن از دکاج برا کلامی که جی ببیجم باورم اینا قاسی کلامی که ببیجم زمان مهیه ورنه سترانی که من هیا جار جاران جبو خدا کتن کربلا جار جاران جبو انسان کتن چاربخا ایسا یک جاران هم برده حق بون حسن کار کوا ایرو بسر زاگروسان بون معراج انسان جار جاران جبوی خدا کتم کربلا جار جاران جبو انسان کتم چرمخا انسان یک جارانم برده ها بوم حسن کار کوا
İro serzag rosam bu miyaraca insan. İro serzag rosam bu miyaraca insan. Roja Şahmerdanım Şaraliye Kurdistan. Destek velat-ı feyzim biknem bu cihan. Destek velat-ı feyzim biknem bu cihan. Kul şefaka insan der ardu azmanda. Hemşir Ali şirim Sivas'u dersinde. Nekşa evliyanam ser aha kurdanda. Hem bulsun peyman ikrara merdanda. Hem bul ilmu irfan ikrara merdanda. Car caran zerdeştim yek emmen dik huda. Sır caran emdar kıstım barbari var Rumiyan. Emdum Şeyh Bedrettin Muhammad Mansur. İro sercudida bu murşide insan. İro sercudida bu murşide insan. Şehidim serverim Şaraliye Kurdistan. Birinem tileycin Roniknem bu cihan. Birinem tileycin Roniknem bu cihan. Hem bu Spartakus Neyyek behagaran. Refu ref belabum Çarparçı Kurdistan. Hem tevgelim tevger Tevgati Muhammed. Hem bu ne perspektif Şoreşa insanda. Hem bu ilmu irfan Şoreşa insanda. Ezin Kurdistan'ım, dersin vatanım. Serhat-u Behdinam, Ahmet-u Berzanım. Munzur-u Dicle'me, Sabur-u Serhat'ım. İro ser ararat, Galile insanım. İro ser ararat, Galile insanım. Zimmer'den berkıstım, yekişi yandomum. Her bizi behazaram, seroke geldimin. Her bizi behazaram, seroke geldimin. Gunçehe gullara, sevdam behazaram. Şeru teylim bazım, şervanın Kurdistan. Çebune mi adram, Cimvum şehidam. Rakırın alasur, Tanrı tahte cihan. Rakırın alasur, Tanrı tahte cihan. Benim khairu khashida, Sınavu rezimin, Tamami milleti Kürt'ra. Hatırı var. Bu denge ve xoş bu avazı ve gelki spastarın rasti me duas ki hen strani ve zedetir bin hatta ki un amade benim Karastan'ı diş var buxazın. Tamam. 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 Peki zor spas. Ya az ketim navaki masike mevani xoyi heja به تماشاوان خود داناس کردن لمخ نداناس کردن
di navenda HDP de komisyonek şopandina nexşereya zimanê Kurdî hat avakirin û nêzî 5-6 mehe ji bo zimanê Kurdî di nava partiyê de bibe zimanekî bingehîn hem ji aliyekî di nava HDP de hêzkirina zimanê Kurdî em xwar dikin mabez dikin armanc wekî dî jî tekoşîna zimanê Kurdî ku bibe zimanekî fermî dîsa bibe zimanê perwerdehiyê ev komisyon kar û xebatê xwe dike pîrozbahiya Pazlê Gulanê jî wek rûmetekî bû peyvîr ji vê komisyona me re ez û Heval Dersîm em her du berdevkê vê komisyonê ji ber vê yekê jî em ê vê bernama xwe em her du heval mê bimeşînin Heval meracî nava xeftina xwe de bahs kir û hunermendê Delal Comerd jî ji xwe ziman hişmendiyekê hişmendî dîrok jî netewbûnekê ava dike ji ber vê yekê gelkî girîng bi rastî ziman ji boî tekoşîna azadiya gelê Kurd jî kovara hawarê cêkî gelkî girîng digre Pazlê Gulanê 1932 di dest weşana xwe kirbû hem ji bo zimanê Kurdî hem jî ji boî tekoşîna azadiya gelê Kurd cêkî wî gelkî girîng heye piştî Celalet Elî Bedirxan cara duyem Rewşenbîr Firat Cewherî ev kovar carekê din weşand çap kir kar û xebatek ji vê rengî de pîroz kir ji ber vê yekê kovara hawarê girîngiya kovara hawarê hem ji boî pêşketina zimanê Kurdî ji bo mayîndekirina zimanê Kurdî tekoşîna li hember polîtîkayên pêşaftinê yî zimanê Kurdî û dîsa ji bo azadiya gelê Kurd bi wêjeya Kurdî bi folklora Kurdî bi hemûn cureyên arkayîk ên Kurdî cêkî çawa digre girîngiya wê na çi bû em çawa hatin Pazlê Gulanê Pazlê Gulanê ji Kurda çawa bû cejn çawa bû pîrozbahî em dixwazin Rewşenbîr Birêz Firat Cewherî derbarê va xebata de hinekî me agahdar bike em civat wînî şêrîn û xweş em dixwazin guhdar bikin Birêz Cewherî fermo mafiya xeftinê yê weyî guhême jî ser weyî kerem kin gelek spas ji bo gotinên te ji dil û dostane û silav li hemû beşdarên ku îşev li civata me nin canî û camerên Şarêza her wiha gelek silavên ji dil ji guhdar û temaşevanên ku îşev ya jî vê êvarê bi me re nin wek te jî kerem kir yani roja zimanê Kurdî an jî bi navê cejnê hatî binavkirin cejna zimanê Kurdî bi münasebeta derketina kovara hawarê kovara hawarê di sala 1900 yani di gulana 1932 li Şamê derket li dor 10-12 sala dewam kir li paşê bêndegiyek çêbû yani nivşên piştî hawarê ku dest bi nivîsê kirin jî em bêjin ji paşê Komara Tirkiye dixwaze ez karim destpêka kabê Celadet Bedirxan bi xwe kî çawa dest pê kir em bêjin Celadet Bedirxan ku hîn avêjê kovara hawarê xwedî û berpirsarê kovara hawarê bi xwe neviyê Mîr Bedirxanê ku rê Emîn Elî Bedirxanê Rewşenbîrekî bijartiye ye Celadet Bedirxan bi xwe li Stenbolê hatê dînê li Kadıköy yani İstanbulî ye di salên bîstî di sala 1920 de ji Kadıköy li vapurê swar dibe dibe ez ê em ji vapurê swar bûn ji Kadıköy em çûn Stenbolê ve çaxê wiha bû yani karşıya geçmek değil o niha dibêjin çû Stenbolê ji wir jî wê biçe Münîxê ji bo doktoreya xwe paşê di 23 de gava ku Komara Tirkiye ava dibe êdî Celadet Bedirxan venagere ew her sê biraya xwe her du biraya xwe dervenin Safter û Kamran Bedirxan piştî ku Komara ava dibe sala 1923 de êdî venagere diçin Misrê demek Qahîreyê dimînin li wir jî nastirin ji wir berê xwe didin Şamê li Şamê di sala 1932 de dest bi kovarê dike yani gava ku dest bi kovara hawarê dike hemû serîheldanê Kurdan têk çûnin serîheldana Şex Saîd 25 têk çûye
سریهلدان آگریه بیشتر هفتاد تک چویه سیاست به هر آوایی و کمر آوا بویه یعنی جه لکردان تنگ بویه عوده کی رش خب سر کردان بگرتی به هر آوایی اوجی جلالت بدرخان جی لغریبیه لسرگین تدیگه جی که ستونا لسرلنگا ماینه زمان نشانه هبونه یعنی گاوا که دینه تا و سردسته تا یک به ایکو تجربه دقیقتین زمانه او بوید حسه و بویا وای دست پیده که دی سال 1932 15 گلانه دو وقت مگود دست به کوباره هواره ده که لسر هفت پینجی و هفت هجماران دردخه اجی چاوا به کوباره هواره حسیام مجی هنه که زو دست بنویسه کرد یعنی کتابه منا پیشی بری 40 سالی در کرد از 19 سالی بوم جبر که اجی بو بی زمانی در کتم در وی ولد گواز هاتم سویده از لباجاری اوبسالای بجیبم اوبسالا باجاری که یونیورسیته یعنی لسویده هی من کوباره هواری نبیستی کتابا من درکتی من دست بنویسندنا چیروکان کدی و از باور دکم چیروک نویسه پیشی ازم از روزه که چون کتابخانه من جخانما کل کتابخانه دخبتی پرسی مگوگل و کتاب کردی لباوه هنه خانم دا پیشامه از برم و جناف رفین کتابک درخست کتابک بکردی که واکم بکردی سر قربان بینی بکردیه و نه هلبست نه شعره پخشانه یعنی نسره که نویسندیه جکوارین کردی هاتی گفتن لی اورینتالیسته که سویدی بناوی ستیگ ویکاندر دی سال 1905 نهانده و کتاب درخستیه گاوا که از بویه کتاب حسیم مینا که همو مال دنیای بویه من دید که اره به زمانی گلک تشت هاتن نویسان به زمانی قدیم گلک تشت هاتن نویسان لی نفشه بری من جبه پارمایه گاوا که از کتم ناف رو پلین وی کتابه وقت مگود سال 1905 نهانده اورینتالیسته بناوی ستیگ ویکاندر نویسان بو مگود روژان ازی بدم دو شوپا ستیگ ویکاندر جهیو که او چویه کسین که وی او دیتنن ازی جهروان ببینم بدید کوچ کوباره هواری روژانو ستیر روناهی کوبارین کوم بیشتر جلالت علی بدرخان و کامران علی بدرخان به هر درخسته بود شامه و بیروده پشتیوه از هوار دیش دسته من یعنی بری که از دو شوپا ستیگ ویکاندر بکردم و بچم شامه و بچم بانیاسی و قامش له دوسه محلوان ورتنا بگرم جمو کس همو هجمارا پیدا بکم رحمتی همرش رشو دی سالن هفتین دی درخست بودم لی 23 هجمار پیشی نتیده بود دی سال 1976 درکتی دکتر نورالدین زازا جر پیشکوت نویسندیه و هوارجی به وی شکلی یعنی اورجینال حوالجی به وی آوایه بلا آکو ام بیشن همرش رشو کریه بر به آلیا کردستانه به وی آوایه افجی هجمارین کووارینن ایجاد دی سال 1987 من جسوده برای خدا سوریه سال 1987 هیتای کی سپین نکدو پریم نواه سپیو مگوت ازی بچم همو هجمارین هواری بدم هف و جنوبه چابکم بوشین یعنی او 23 هجماری پیشیجی که با الفبای عربی هات نمیسند جبه 23 هجمارین پیشی هم با الفبای عربی بو هم جی حرف ک و ق يعني جلالة علي بدر خان حرف ق تيبا ق وك بكارتاني يعني قبل كرد بنويسان ده قرط تنويسان بيا واي مش فرنسي بكتبو دي صالح حزاو نسدو حشتي وحفتان ده من لي خصت تشم شامي هنجي عثمان صبري صاحبو اتشم بو ميفاني عثمان صبري چند روجان اسبيرمان من صحبة دريش بيركرن ما بير هبيفينكر دنجي ويجر نها كاسيتي ويجي اللي بامهنن پاش جوود ملی خسته چوم بانیاسه لبانیاسه روشن بدرخان خانم جلالت علی بدرخان دما اوجی سالی خوی داوید جیا بتمن بو بعمر بو پیشوازی پر گرم
المنكر شخوا حتى هنجي حفت سالا من دياخو نريتبو من او قاسي بريا دياخو كربو ويجي براسي وقت دايكا كي از بيشوازي كرم از حماس كرم و تو ندخوت اجماله بتشم بويا واي از كتم ارشيفاوي او هجمارين لباوي هبون من داحب باشا شون قامشلو قبل شون قامشلو جي يك لبن ايك بعمر بالثمن ايك دخورتانيا خود حوار دخاندن بكورتي از بيجم دي سالا باش دحشتو حفتا دا از فقريام ومن حمو هجمارين هواري حمو هجمارين هواري من آنين هنك جي كيمبون من جبا ممت أزون پیدا کرن و اف من دو جلدان دی سالا 1998 دیسا دی 15 گلان 1998 محور وقت دو جلدان درخست و دی حمود جفين و صحبت و مناقشين خود لا دقوت ام دخوازن في روجه بكن روجا زمان كردي هنگي د نودو دواد مدس بدرخستنا کووارا نودمجي کربو کووارا نودمي کووارا ادبي بو کووارا نودمجي مدابو دو شوپا جلالت علي بدرخان جبك د هواره ده زمان ملتكي يعني نه زمان دينكي ايديولوژيكي ريخستنكي نه زمان ملتكي وقبل كمرو روبلي كووارا هواره د سر هبر دقلبين ببورن مروف دبینه که براستی جی جلالت علی بدرخان دیگر که میر بویه لی شبانک جیش بوی بقیمت بویه گندیک جیش بوی قیمت بویه و انتلکتوالک جیش بوی قیمت بویه یعنی فرقک نخستیه نافبرا که کی جکیه کیجان ایلیه کیجان زاراواییه دی کووراوی دی هواره ده امپیرگی هر سه زاراوین سرکتین سورانی دی ملکی کردکی و کرمانجی ام برگی هر سی زاره بانتن هر وها جبرک دماغ کووارا هواره درکت کمار ترکیه آباو بو گلک ج ترکیه yani entelektüellerin kurdan şarezeyên kurdan beri xudabun Şamê yani jibili malbata Bedirxaniyan mala Cemil Paşa li Şamê bicî bûbûn Haco Ağa ji Torê çûbû li wir bicî bûbû قدرجان و رشید کرد شدرکا چای مازی بریا مدینه چوبون لور بجی بون یعنی شام بون ناوندکه کردان وقت مگوش برکو سیاست تک چوبو لستون زمان بو گاوا کو ایرو ام دبینی کو همو کرد yani fikri van siyasi çi bla bibin şkijan rexisne dibin bla bibin şkijan ideoloji dibin bla bibin جكيجان ديني جكيجان مذهبي جكيجان زاراوي ببلاوين تبقوا بحفر لزمان خودي درد كيف عمروتي اف وبيشام فك ويام فك لي تاني دفي ام دروجه كده نهلن دفي ام في بكن كو اف زمان بزماني پرورده ستاتيو كفرمي جبي زماني را چيبه يعني زاروكن ما غباكو دخوينن دیپلمای وان نبی بالعسری وان دوی او دیپلما ریل بروان بکه. افجی چیه؟ دوی سیاست وانن کرد، ریخستنین کرد. تاکه کس دکاری بکن، دنگه تاکه کسا زونه بیستن. امیجن دمک جردی. لی اکو پیشنگیا گرسیه دکه ریخستنین کردانن، اوی بهزن، اون اکو کاره تسیرک بکه. ويرو از دبینم که پشتی هنکی درنگ بجی از دبینم که تشتکی وها تفگرک وها دست ببویی که بناوه پرورده بزمان کردی بناوه فرمیتا بزمان کردی و از دبینم که ریخستنین جهه مروین جهه تیم باهر او اکو کیف امروتینه گاوا که من نودم ده دخست کوور نودم ده دخست جبر که فكرين جهه تدنويساندن جبو من ادبيات بنجهبو غافا زي دركه تمام من او بريتانا جبرك فكري واني ايديولوجيك جهبو دوري هبون دجي هبون من نكاري او الباه بديتانا يعني مدخواست از دنيا بيسكارا بهفر بينم ام درد كيفن ام نا جبرك فكري وان دوري هبون
ندهاتن باهر لي فكرة ما بلا دوري هذا شبه كجواتك بپردنگیه يعني pluralizm هر تم نشانه دموکراسیه مجن گوتنه که دیویج دموکراسی نه سیستمک باشه لی سیستمک ج سیستم دموکراسی باشتر تونه لوما فکری ما چه دبی بلا ببه دوی ام بهور دوزا زمانی خود بکن دوزا پرورده زمانی خود بکن و اف کمپانیا کو ایرو دست بگویه کمپانیا امضا کردنیه که herkes دوی امضا بکنه زمانی ما فرمی ببه yani gavaku ez ve kurdaki yaji gavaku el Swedi mok Swediye ki ez bejim ez diçim Finlandiya nüfusa Finlandiya ji sedi 4 hatta 5 ve Swedinin le zamanı Fini le Finland zamanı Swedi le Finlandiya zamanaki fermiye ne teneli kuçu kolanı tane Swedi le diyeceğim gödüçü payitaxtı Finlandiya'yı Helsinki'ye tüdübini ku yani digel Fini سويديجي هي سويديجي عديني بسانن فكرة مجي لتركيا جي نتني لميردين ودياربكر وموش ووان يعني باجارين كردستاني لتركيا بخوجي يعني لاسطنبول جي لنافي كوتشي وكولان دبي دقل تركي بكردي بيجي يعني لتركيا زماني كردي دبي زماني فرمي وكما قلت دبي ام براستيجي زماني كردي تاني دي بانزدي قولاني دي نهيلن يعني ام بيجن ايرو درباس بس سبع ايدي ام دس بجيانا نورمال بكون وياجي قابوك ام جي بروغرامي دركتن ام ديسا دس بتركي بكن وين مخابن وجيه لزماني كردي ديسا تنگ ببه بهيفيا كو امي بهفر بكن كو زماني كردي بزماني پروردي وبراستي زماني كردي ستونامية ستوناكما لسن لنا ديالن النظام ساعات نهدرم اگر دمام درباس بده ياجي هايام بگيني وقت ماي يانا ما هنك كي درباكر درباس كيف اذا باش جركي صاون جالكس بس سلاف جوا حميار بيغما يعني قبل ميجن دبي مونولوج تشتي بده في مونولوج بيجي نبو ديالوج جبوك بيجن دما هفالا جينغرن اوجي ياخذ بيجن برسباس جبو انيشياتيفا و تشتك ودس فكري كاريجي جلدي بيروزه بهيفيا بردواميا و دليمه بواري جالكي سباس تاع وفاش تلي وفاش جبونا الخاندن ونرينين وام سباس كما مستر ام جی هیوی دیگه کردی ترکیه به زمان فرمی و زمان پروردهیه نها جمع ما في اخافتن بدن برز یلدا عباسی کو او جی کردن هوراسانه بدن گو آوازه و ام سپازن ستان نویجی گوهداری بکن کرم کم برز یلدا عباسی من ببرید جشن زمان کردی لوا پیروز به هویدارم کو پیروز به لهمو کرد لهر در کو هنه لهر در ل ایران ل اروپا ل کردستان لهمو در کو هنه جشنا زمان کردی لهمو کردان پیروز به از استرانه که سابان و روژا تقدیم و حوالنده که ما ترم کو کلاس من هی آنلاین از نهاجی دیر بود درنگ بوده کمک
ساعت هوا خوش شوال یلده سپاس خاش من ماموستا از نگاه نابینم تصاویر پر پوچوک بونه سلام من لگشت ماموستان لکل برنامه هنم اگر کو پرولمک ننه از درکبم لبرنامه ساعت هوا خوش کداوت ها و وزمر وقتان سپاس شب باش بله مدو هنرمندی خوی هجا me گهدار کرد هنکی وا کیف خوش بون بوازی وای خوش لی زمان کردی نل سرستراناتنی جو خو به هلبستا جی زمان کی گرکی خوشه از باورم عبدالله پیشف دما کو بو جبو خلاطا نوبل بر اندام گوتو پیشک دابو دگرد اخافتنه کنی به رنگی هبود دگو از ماتمای مابوم جرا پیشی گز پی حسیا بوم لدیجی زمان کردی بزمان کی دیجی هلبست نویساندن زمان کردی گل کی هلبستا دکه جبرکو بخمله هلبستان کیجا هلبستان ما یلدز چاقار شخو میوان ما ام دخوازن به زمان کردی ام هلبستی وینا گودار بکن فرمو کرم کن Validez. Gelek spas Laures. Dixwazim seçamnêşi dixwazim pexşan helbest ya jê helbest pexşan metnekî bixwînim. Beşira dilê min delîl. Yek hebû, yek tune bû. Ê hebû, neyê me bû, yê tune bû, aliyê kimê winda bû. Ji hebûna me ya li darê dinê em her du li wî aliyê winda bûn. Çiqas em nêz dibûn, ew xwe ji me dûr diket, çiqas me li xwe lê digirt, ew xwe ji me re dibû xerîbek. Dîsa jî me ji wê xerîbiyê hez dikir, bê ku me wateyekê din lê bikira. Ji ber ku hêdî hêdî, piço piço em hînê aliyên tunebûnê bibûn, çiqas em kêm dibûn, tarîtiya tunebûnê ew qas li me zêde dibû û em vedigeriyan. Ji wê tarîtiya di navbera hebûn û tunebûnê de çiqas em vedigeriyan, vedigeriya rê ji bin ningên me. Hebûna me dibû devê kêrekê û li dora me diket çîrokên me ji berîkên jiyanê
gotinên dapîrê li derbestan diket. Kes ji bo sevdayan li dora kesan diket. Ketibû di bêçare ku dim şikestî bû hemû bîranên me. Dema me behsa yekî bikira, yê din stê xwe xwar dikir. Dema dengê kenêba, ya din hêsir lê bar dikir. Me bar dikir ji wî konî, ji wê axê. Me hemû cilên xwe yên rengorenk û li wir li sindokên bûkaniyê ji bo ku birizin, dihiştin û me ra dihişt girînên xwe û em diçûn. Diçûn em, belkî carekê din li xwe bisîvirin. Kewên xirxalî yên li ser banan bê dest diman ji xwediyên xwe. Hespên kihêl diman li ber golegeniyan. Bi guleyan li moriyan dixistin helînên hecihecikan ji kozikên şaneşînan. Şîn digirta sîman, man û nemanê li benderan bi moğul qederê dixist. Qedera kurmancan. Kurmanc dotma me. Xwediya bê, teama avê, germahiya axê, kilama dê û bavo, çîroka keça paşê, kuzika tijî dims û mewûj, gulgulokên rengorenk û yên di paşda zarokên rojê de. Dahotiya pismamo bi hezaran sal e, yeko dike ta. Ta bi ta dinexşîne kofiya kurmancan. Kurmanc dotma me. Şirikên guliyê wê li hev badan e. Bazinên destê wê 12 stêrkên asîman e. Zengil zîv e, xizêm zêr e. Naxa sîng û berê wê beşera eşqa bêber e. Navê pismam delîl e. Ji mirinan mirineke pesandî ye. Loma ji dilê xwe ji derbestê kire li ser navê jiyanê diyarî daye. Nebêje dotmam çima cilên te reşin. Ji zemaran av fîstaneke xweş e. Giran e qedera erdê. Çiqas diçe her û her li dûtê. Tê giriyên bê sedem. Sedem e. Kor e eşq. Loma jî em vedigeriyan birên xwe yên tarî û keliyên xwe yên bêdemî. Ji dûr ve ji nav kilamek dengek me ber bi xwe vedikşan. Bêrîka mêrdinê bêrîkî dûz e, pozê xerej daxist çewitî bi ser de xûz e. Li wir me roja ku bi çavan nedigeriyan û nedîdît bi destan dixwest bibînin. Tenê ji bo rojekê. Di navbera deşta bêber çiyayê bê ser de. Kurmanc Kurdistan e pismam. Stêrka ser dil e, dermanî bîrina kur e. Kur e çîroke me, ji heft bavê hûtan mezintir e. Kurmanc hêrsa bav û kalan e. Deriyê tifaq û xweşiyan e. Nebêje dotmam te çima destê xwe avêt kevirên dustiyê xwe de û bi yek carî helqitan kulîka binewşê. Beşara dilê min, war ew war e, lê bihar ne ew bihar e. Gelek spasiya we dikim. Em spas dikim ji bo helbesta we ya xweş. Niha jî em ê mafê axaftinê bidin birêz hozan xecê. Ew jî di demên dawî da bi deng û awazê xwe jiyana me û guhê me dixemilîne. Kerem bikim birêz xecê. Silav û rêz ji bo hemû dostên beşdarî bername bûyîn. Gelek spas dikim ji ber ku şevekê wisa we amade kir û em jî kirin mêvanê malên xwe. Cejna Roja Zimanê Kurdî li hemû gelê Kurd pîroz dikim. Wekî din cejna Remezanê jî li hemû misilman û oldaran pîroz dikim. Ez zêde naxwazim axaftina xwe dirêj bikim ji ber ku mamosteyan tiştê ku werin ziman hemî anîn ziman. Ez dikarim vê bêjim ne tenê rojekî divê her roj û her gav gavên me bi Kurdî be. Ne tenê em rojekê jiyana me bi Kurdî berdewam bike. Bi vê hêviyê carekî din cejna we teva pîroz dikim û hêvîdarim em ê bi stranên xwe yanî dibe ku li ser zimanê Kurdî gelek zext û zor dimeşe wê hê jî bê meşandin. Lê em dikarin bi stranên xwe em jî kedeke bidin zimanê Kurdî. Ez dixwazim stranek di duwa bêjim, ez bawerim dema min dest pê kirin wisa.
روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی کوكب چیانه کبرات ایرانه کبرات ایرانه زمان کردی کوكب چیانه کبرات ایرانه کبرات ایرانه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی ساعت و خوش gelek spas ya ma em ji hundir û niştine me stran gotin ji bîr kiriye راست نه نه دنگی استانی از ما یک عادیشی مقدار بکن نوسا bele ere ez dikarim yek dijî bêjim kerem kim dem hebe fermo demle ahî spas keyfa min ji teretê difirim gava tutê roja ku stene bînim bêçivî halê min tê keyfa min ji teretê difirim gava tutê roja ku stene bînim bêçivî halê min tê gomirinek min hebe wê ji hezkirina tebe cinneta gobe tebe min navê wê cinnetê gomirinek min hebe wê ji hezkirina tebe cinneta gobe tebe min navê wê cinnetê kêfa min ji teretê difirim gava tutê roja ku stene bînim bêçivî halê min tê
نبدلكي بسدي من هجا وقتندي بيتها وخوامنتي هشتكي رقابامتدي نبدلكي بسدي من هجا وقتندي بيتها وخوامنتي كيف من جتالتي دفر من قباتوتي روجا كوستنبينم بيتش بحالي منتي كيف من جتالتي دفر من قباتوتي روجا كوستنبينم بيتش بحالي منتي قلتنا حشتدكم هندك سرتكم أسفر برياتكم سبرا منها وبتتي قلتنا حشتدكم هندك سرتكم أسفر برياتكم سبرا منها وبتتي كيف من جتالتي دفرم قباتوتي روجا كوستنبينم بيتش بحالي منتي كيف من جتالتي دفرم قباتوتي روجا كوستنبينم بيتش بحالي منتي ساعتها وخوش دنگو تنو بتصابه قالك سباس سپاس خوش از باورم دما من قدیه از زده دوستین کو نهال او بردوام بکن از دما وان زده نگرم جارک دین گلک سپاس دکم واجی پیروز دکم جبو کو خباتک سر زمان کردی دست بکریه جبو و توا سلاو و ریز جارک دین گلک سپاس شباش سپاس خوش شخو ما گوتو بو می جشنا زمان کردی بکن شاهی ایرو شاهی یک مهیه ستران هوال خجه امشاد بون ایدی کمی گوی خو بدن ستران هوال ویسی ارمیش هوال ویسی گوتو آماده بکرم بک افقازن تا گودار کنیدی بله سلامرز بری اولش بو که هوالی که بیشتری برنامه بونه سلامرز گرم همی را دویجم پشتره جبو لدارخستنا که ناوند پارتیا گرانی هدف که برنامه که وی هاوی لدارخستیه سپاسی خواه جوانا پیشکش دکم و ججنا زمان کردی لحمو گله کرد بتایبت بلکه نهات گوتن یعنی ده هیلا زمان بلکه جزمن 100 سال دور ده حیا روژایی رو که امبیجن دیروک اکمه نوسکی ده هیلا چاندی زمان دا یان ویجه دا تنبو رولکی مزن ده کسایتیا تایبت آرام تیگران و هر سال همو هیلن کردستان دنگبیجه نافدار یه مزن یه خودی کده مزن یک کوچبر بونه دنیا خواهی جدا کنه جوان روانا پیروز دکم بله آخفتوان گرکن براستی هر کس پشپوری کی وی هرک بی پشپوری هز نخوازم بیجم دی سری دا وک هل بستوان مدان اسکرین از نوانده چنده مزوختم استانبوله ازید خوازم پزیده درج نکم اساس ستران بیجم دما مهبه سترانک دو ایجی بیجم و ما دنگ بیجی ستران یک آماده کریه جبر که رولا دنگ بیج و دنگ بیجان گل دنگ بیجی گله کی ده هلا زارگوتنه دا جبو زمان کردی براستی جی رولا کی وی گله گرینگ هیا ولی هم دست بکن کاروانک برا هم تماشاوانی ما هم اون ببخشینن جبر کدما گمه اونdan ناسین بشاش اونdan ناسین شخو متو مجد خاص که ام گویا خو بدن دنگی و سترانی و کرم کن
کاروانک هات لو کرولاوش آلیه مردینه کاروانک هات لو کرولاوش آلیه مردینه خبرک هات لو کرودینو امدچن مردینه خبرک هات لو کرودینو امدچن مردینه کاروانک هات لو کرولاوش آلیه درسمه کاروانک هات لو کرولاوش آلیه درسمه خبرک هات لو کرودینو امدچن درسمه خبرک هات لو کرولاو امدچن درسمه کاروانک هات لو کرولاوش آلیه آگیری کاروانک هات لو کرولاوش آلیه آگیری خبرک هات لو کرودینو آگیری خویندگیری خبرک هات لو کرودینو آگیری خویندگیری کاروانک هات لو کرولاوش آلیه جزیره کاروانک هات لو کرولاوش آلیه جزیره سلاوک هات لو کرودینو امدچن سیلیوه سلاوک هات لو کرودینو امدچن سیلیوه ساعت هوا خوش گلک سپاس همیشه ستانک دنگ بیجی بیجن همه اصلا بردوام بکن همه کیف خوش بن دیدم که اره هدا لو عذال نفتكر شوتي وبرزل لو عذال نفتكر شوتي وبرزل ایواره رو در کتیش قالی بابا داته دبزه زرخاتا و خوابت یا خیلی سری بوکه تزه کلیت بکل بی که بی مالا مستقال و سنه صدیق شوانا مراتا کندانه به دست خستیه کتینا و میراج مدکوشه مینانی تجاری حلبه بران از خطینه شکری پس عرضه
عدل وعدل بابوي بعدتي وي سيفي لزوي نتكاشى ودينا بالانجاويل وعذويل نتكاشى ودينا بالانجاويل إظهري رود الكتياج قولي بابا داتي والقريوي زرقا طبيق وابنت يا خلي سنبان زريوي كليت بكل بيبي كبي مالا مستيقان وسنه صدق جمع دا مرادك يندار مرادي بدست خستيه كتنا بمراج مدكوشة بناني تجاري حلبي برانا دقتنا شكريم يا عذاوين عذال وعذاوين بابوي بعذاتي سيفي لزوي بلي ساعتها وخش بتيبات بو كلامه وني دنگویجیه بتيبات سپاس دکنج بوه گلک سپاس بو بشتر بو جبو کو میوانداری وش گلکی سلام رز همون بشتروانا را و تماشاوان مراد کم گلک دشوپین جوانا را سر چاوا گلکی سابن سپاس روشنبیره کی و زمانزانه کی فارسی دگو زمان فارسی نه وقت زمانه کی وقت چتکی شیرانیه که دگو زمان کردی جی زمانه کی بهتر وقت هنره که براستی هنریا زمان کردی ده زراوای زمان کردی ده جی خواه ده ناسین هنر هلبستوان دنیز گندوز هلبستی خواه به زمان زراوای کردی اکرمانچکی دنویسینه ام دخوازن هنری هلبستین گرسر زراوای زمان کرمانچکی جهاتی نویساندن ام جوی گهدار بکن برس دنیز گندوز فرمو گوه مسرویه ميكروفون هوا قلتي لي بس ديو ميكروفون اخا فكر يلو دنجي متى اري دنجي وقتي ايه كلام كم فرمو بوهي مسر وين دنجي بتي قالوا بلي دنجي وخوش تيما تمام تمام باشه از شما پرنار زاسپاس کنه پر تماشاگر که سرکنی اینان رژه سلام کنه روشن زوان کردکی فراز بو و فراز بو در حق زوانی ده یو پناس واد دیویس استو که زاوه شامشون از جره هست کنه وازنا ویری ازی شمار بوانه واد دیویس اونوانو زوان تینا رزان چکویان و قیدان گرامیر ننواره زوان کلا روح مردمیو او یو حاجت و ناسیو که به ای روح هر کلتوری انوری نا دنیای مادیه هر زوان یو بروکان خوپا هش و عقلی اکوسیستمی امکانان روحیو
O ez wazana yew şîra xwe şimerbûane hewne mazerê. A cînika çimkeskê tarî ra taşena riyokûn. Tarî ra gerene beçkî xwe bi sebir giran û doskena game bi game gilanganê xwe. Desta xwe tarî de gilangê xwe astaran de vengê seran zimrit rayo kuşeno ganê mazerê de. Serê ziwanê cidê tahmê gilanganê mazerê nû hewne bizo remeno qulanê lûliyê ra. Zinaran ra gereno tîkila koyan ra niyadanokê yew hewro pak eno ra şitê xwe de wehtokê kuna ra virana mazerê de. Serê zerya koyê de yew lawkê nimiteya rengê xwe sûr lêwê xwe kewe destê xwe destê mazerê de. Helme demê merdeyê tey luxtan sey şayê maran kelêcê sey deryayê tevdin çilqîn sey şitê bizê spê girin vengê xwe vengê vayê de. Şiwaneyê bizê birayê mazerê verfekê koyî o kaleko erdî spê na lawikê vano beveng. Waxtokê çekiyê xwe yew bi yew kişîne serê zerya koyê de. Destê xwe girdaye, ziwanê xwe kilît kerde, meytê xwe sey hewrê gilê koyê gilanganê mazerê ra dar dikerde, zanê erdişayî dokan û meytê êyî ra yew cewab pejeno. Sey yew kitabî veşnenê vay dane welê. û wela ey nika newera û newera gilanganê mazerê de şitê bizê de serê zerya koyê de. Belê, zav spas kene şimarîm. Temaşakeranê mara jî zav spas selam vana. Şîra me hon vevî. Belê. زۆر سپاس بەرخۆدار بن ji bo helbestawayê zervayê şîrîn bî we xwand. Belê em ê dîsa şahiya xwe êdî bi strana em ê berdewam bikin. Dîsa bi zervayê kirmanckî hunermendê Delal Birêz Ferhat Tunç çend saleş xwe yani tamamen Kurda wî nas dikin û dengê wî awazê wî xweş. Em êdî guhê me li ser Birêz Ferhat Tunç be. Xêr hatin û cejna ziman li we jî pîroz be. Tarih, sesim geliyor mu? Ben geliyor mu? Belê dengê we tê fermo. Evar baş, Slav jehemiyan re. Ma bixêr, herkese selam van, euro. Roza zonama bimbarek bu. Pilnuma maravatine zonama zona xızırıyor. Ama o zona xızırnika indi zof nyeşsene qasekeri. Cejna zamanı Kurdi piroz be. Keşke kendi ana dilimden devam edebilseydim ama ben biraz kendimi ifade etmek istiyorum bu anlamda. Beni bağışlarsınız bu akşam. Tabii ana dil her insan için vazgeçilmez ve hatta kutsal sayılacak bir varlıktır, bir değerdir. Ve aynı zamanda tabii kolektif bir yaşamın, bir halk olmanın, ulus olmanın biliyoruz ki olmazsa olmaz şartlarından biridir. Yani bir halkın dilini yok saymak, baskı altında tutmak veya onu asimile ederek unutturmaya çalışmak bana göre yapılacak zulmün en büyüğüdür ki bu halkın kimliğine, varlığına kastetmektir. Kürt halkı yaşadığı coğrafyalarda bu zulmü en yoğun bir şekilde yaşıyor. Dili yok sayılıyor, yok ediliyor, kimliği yok sayılıyor ve dolayısıyla varlığına kastedilen bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığı coğrafyada nüfusu 40 milyonu aşan bir halktan bahsediyoruz. Yani Kürtler, bu tabii ki bu zulmü en yoğun şekilde yaşayan Kürtler, 40 milyon insandan bahsediyoruz. Kürtlerin ana dili yaşadıkları
topraklarda farklı devletlerin baskı ve şiddet politikaları yüzünden unutulmakla karşı karşıyadır aslında. Oysa bir halkın diline tahammül edilemiyorsa, birlikte yani ortak bir gelecek nasıl kurulur, nasıl mümkün olur, bunu gerçekten herkesin mutlaka sorması ve sorgulaması gerekir. Kürtçe farklı dil ve lehçe zenginliğiyle aslında insanlık tarihimizin en kadim dillerindendir arkadaşlar. Bu dili yok etmeye çalışmak, bana sorarsanız insanlık tarihine aslında kara çalmaktır. Bu dilin baskı altında tutulması ve yok sayılması yine aynı şekilde bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenlerin tarih ve insanlık diye bir dertlerinin olduğunu düşünemiyorum kuşkusuz. Ama bu suç sabittir ve işleniyor bugün. Zira bu dili yok edenler veya yok sayanlar insanlığı da aslında bir şekilde yok etmiş sayılıyor. Yani Kürtçe hepimiz çok iyi biliyoruz. Kürtçe dil grubunda Kırmançki, yani benim de aynı zamanda ana dilim. Yani diğer ismiyle de Zazaca. Bu yüzden, yani bu asimilasyoncu politikalar yüzünden bugün neredeyse konuşulmayacak durumda, unutulmuş durumda. Dersim'de fiziki bir katliamla yetinmediler. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu katliamın ardından devreye sokulan ve aslında Dersim halkının dilini hedef alan asimilasyoncu bir uygulamalarla bir şekilde bu soykırım sürecini tamamlamaya çalıştılar. Ki bu süreçten çok yoğun bir şekilde etkilenen arkadaşlarımızdan biriyim. Yani doğduktan 7 yaşına kadar kendi ana dilini konuşuyorken veya kendi ana dilinin konuşulduğu bir ortamda büyüdü. Böyle bir çocukluk yaşadık. Ama ilkokuldan sonra ne yazık ki bu ana dilden bir eser bırakmadılar ve korkunç bir şekilde, korkunç baskılarla, şiddetle kendi dilimizi, kendi ana dilimizi unutturmayı başardılar. Yani bugün ne yazık ki kendimizi ifade edemeyecek durumdayız ki bu çok trajik bir durum, çok acıtıcı bir durumdur. Bunu özellikle ifade edeyim. Aslında Kürt Dil Bayramı bugün bir bayram diyoruz ama ne ölçüde bir bayram havasında bugünü kutlayabiliyoruz. Bu çok önemli ama biraz da bu yok etme politikalarına karşı bana kalırsa bir duyarlılık çağrısıdır. Yani asimilasyon ve yok etme politikalarına karşı dilimizi öğrenmeyi, teşvik etmeyi de biraz amaçlayan bir bayramdır. Dolayısıyla bugünü bir şekilde formüle eden ve bir şekilde bugün kutlanmasını sağlayan, emeği geçen herkese aslında minnet borcumuz var. Bunu özellikle belirtmeliyim. Yine bu akşam partimiz HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin de bu güne katkı sunacak böyle bir buluşmayı gerçekleştirmiş olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Hem siz programa katılan arkadaşlarımızı hem partimiz HDP'yi ve dolayısıyla bu akşam bizi dinleyen, seyreden herkese selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Aslında ana dilde eğitim bu anlamda çok büyük önem kazanıyor. Yani bugün ana dilde eğitime karşı çıkanların amacının ne olduğunu hepimiz çok daha iyi anlıyoruz. Asimilasyonda ısrardır, yok etmede bir ısrardır. Bu ısrarcı politikalar karşısında tabii ki Kürt halkı güçlü bir itirazda bulunmalı. Yani bu itirazın biçimi nasıldır?
Tabii ki böyle bir araya gelip arada bir kendi dilimizde konuşmak veya klamlar söylemekle olmuyor. Örgütlü bir toplum olma, örgütlü bir halk olarak bu şeyi yıkabiliriz. Yani bu zihniyeti aşabiliriz. Ve tabii ki Kürt dili bir eğitim dili olarak çocuklarımıza öğretmek gibi bir imkanımız sağlanmalıdır. Dilimiz yoksa aslında varlığımızın da bir önemi yoktur. Bu bir gerçek. Yani dil yoksa o dili konuşan toplumda yok edilmiş demektir. Varlığımızın o anlamda hakikaten bir önemi kalmıyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya ve ana dilde özellikle eğitimde ısrarlı bir sahiplenmeye çağırıyorum ki bu çok önemlidir. Ben tabii söylenecek çok şey var bu akşam. Daha fazla uzatmadan sizlere belki kendi ana dilim Kırmançki'den Dersim Kırım'ını anlatan bir iki eser seslendireyim. Bu şekilde bu akşama bir katkı sunmuş olayım. Bu duyarlılıkla hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Spas, strani ve godar bikin. Kerem. Evet. Vay yaman halo yaman şere dersin şere de yaman hengiyo bra bra ser ifade dano ahte vayi vayi vaylim vayi ahte vayi vayi vaylim vayi ahte vayi vayi vaylim vayi ahte vayi vayi evre şayi ahte vayi vayi vaylimne vayi ahte vayi vayi evre şayi Va hevr veşiye hevre suri Dersim seraniye kune duri Vane tevres keneka oze eve Deste burato ho esto sememu Deste bureto ho esto teme muzuri Ahte vayi vayi vaylimine vayi Ahte vayi vayi roza şayi Ahte vayi vayi vaylimine vayi ahte vayi vayi
هورشایی با هور بجیه هور شایی تای درسین سر را بیه بلایی اشرو دسنو دمنو کرده زایی اخته وایی وایی وای لمنه وایی اخته وایی وایی وای لمنه وایی اخته وایی وایی وای لمنه وایی اخته وایی وایی هوره شایی اخته وایی وایی وای لمنه وایی اخته وایی وایی روز شایی Her bici saat hava koyar kedava sağ. Sağ ol. Evet. Düzgün baba. Vervakis leyder mekan buretu name düzgün o düzgün baba baba düzgün o hünkâr efkarken o tirabını to name düzgün o düzgün baba baba düzgün o hünkâr efkarken o tirabını to name düzgün o düzgün baba baba düzgün o Hozarnon jene terun berbere jarazala mara hebala bana efkar mekeyin karusneynu name düzgün o düzgün baba baba düzgün o bana efkar mekeyin karusneynu name düzgün o düzgün baba baba düzgün o
برخدار بن كذا سپاس بس زور سپاس جبوستانی وی خوش سپاس خاطر به سما از وقتی که شم نیندی سما devam kediyor. سر جاوین Cömert tevel. Çoğani başı. Yıldız. بس بله تماشیوانین هجا ام بداویا برنامه خود هدی دچن ام اوسا بکن ج برز یلدز چکار هلبست که ج برز فوزان جومرت و ج برز خجه ام سترانا هر یک استانه که می گودار بکن و ادی می برنامه ما خجه می بقم دینن براستی برنامه ما گلکی به کیف و خوش و جای دوام دکه برز یلدز چکار وی سر هلبست وی خوش کرم کن بلکه دست تباهتا من ولاتك بخستا دما دنگ بارانی خلوپوکی خست دما تنتی بو گریکک و دسینگه دا خومزن کر دما گاوین ته دبالهی ده چو و هات و تپوشمان کرجین دما تخست وگری بودو گوتنان چند هنکان خداخک چای فنجان قهوه بجلین کسک سوری دبن آلا سرخبونی ده لور لقراغا دیجده دما تخست ببیجی ایدی زارو قط نای کشتن ده داوادای کنده و دما تخست ببیجی ایدی همو دیرین باجار بکرینه شهر 4 parça indil و دما تخست ببیجی توبک چانده داخیده آگره نوروزه سال 12 مه لکله گور و گشه بله منی ولاتک بخستاشته دما دنگ بارانه خلوپوکی خست دما ایش بو دجمنه که وشارتی او دسینگه ده خومزن کر دما چاوین ته ده کوچه و کولانن آمده ده لکسی که گری و تپوشمان کرتمن و دما تخست وگرک بو راموسانه که چند رسته جخانک چند شیرینی مش و دلک اریش پیاسی حتی دریه چیه لگاوین خومکر هاتی مشی وک هورکا بارانه وک نرماهیا بیه وک بریا توفانه بریا آمده دارا بریا دور کسک کو بتنه belki بدو گاوانشته دور بسه گاوانته موره جدست با تمنه ولاتک بخستا لبیانیک لهمبر گولین هسینی پیلک ایش و کلمک خوی ناوشه ناباره نناله تنه ننال جدنگ جزراوی شev غریبی و بارانه دزانم هلبست ببرکه کویا لسر ناوا کامونو یامرنه خودبونکه دخوازم قرینک و بجنکک بقاسی خواستنا ولاتکی ناوشه ناباره تنه ننال جدنگ کمناره ایش از و تو belki جدست تباهتا منی ولاتک بخستا دما دنگ باران خلوپوکی خست دما تنتی بو گریکک و دسینگه دا خومزن کر دما هلبستانک رولوش لهمبر داودی و یکو پیخست پیون قراچ لینیوروژکی بیدنگ دما دیسال احتمالکی گیری لآمده دما دنگ تو عبدو خالکان نکت برگوهته دما شنگا تاسکن آوا سوسی بلاولا نبول مرگحمته دما آو چه انزل نهرک لبرلنگته لوی کوسکی لپشتاره دما ترونشت اولمن ننیری ببقاسی من نفس شیلته بمنت همو کنچن بکانی ین چاشه شوتی belki جدست باهتا منی ولاتک بخواستاشته نزانم چی کنگ به تلووری ویسی به کربه کون خدانی سر مل به مل پردوشه جدل خلکک جه آخی خلکک جه آوه خلکک جه دل نهال تیلیکامو بکوله نزانم چوا تیلیکامو لدل مکوره کاش دیولام لی بگره من دل لکوون دا کریه نزانم تقد گهداره شوه کریه آنجی دنگی چویکا برفه نزانم تقد بلاش خوین پیخواز شیانا خود حمیزا خود کریه میوان غریبک دماد بیجه از دمرم لبر دریک حبجه دریا مجولاتک بی سینور چندک آخ چند آلاله سور زر کسک لسپیکا چاوان چما پیونته بتنازو کلی چند کت و چما خمد بو اشید دیشوان چما بحمد بسر من دکت و حسرتدار چما کلامان بتا دکر بناو دکر و یکو لبر لنگان سری خوار دکر آخ برین جبری که اندل ده هرکن لروجان لدفتران لغربته
Gulok mezin dibû, baran reş dibû, berî kirin êş dibû, êş li ber evîna te gotineke erzan ji rêzê dibû. Ger ji dest te bate, min tenê divê tiştek. Ger di kefa destê te de li min bibe diyarî. Ez ê çavê xwe çepê bikim diyarî ji bo yekgirtinekî. Peyvên bazaran çika serzane, taxê rihanan xeşxaşên çêkirî, xedexên vala, xweldankên ku heta dev tijî, xeyalên şewitî, arî, ax. Dizanin ne, bi kasê axê tu helîn negerme û bi kasê axê tu helîn neqeseme. Ger ji destê te bihata, min ê welatek bixwesta. Ji bîrê navê, paşnavê û tacekê. Gelek spasiya we dikim. Rastî pir xweş bû. Spas. Birêz xwezan em stanekê ji we jî guhdar bikin. Hegun amade bin. Dengî we kerem kin. Eger zaman tune ez guhdarî dikim ha. Na wextê me heye em dixwazin stanek we dî em guhdar bikin. Kirmanckî bêjîm yekşî heva. Tamam. Fermo. Vere khora, 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 unicornum mengetora. Vere khora, 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 unicornum royetora. Tırkeydo mare vaje, derde mamiyete. Derde sumare vaje, derde mamiyete. Zereyato tersenam, verem aldım raber benam. Zereyato tersenam, verem aldım raber benam. Tıkım aldım raber benam. Tıkıver benam avesnenam. Tıkım aldım raber benam. Tıkıver benam avesnenam. Vere khoram, khora, khora, unicornum vengetora. Vere khoram, khora, khora, unicornum royetora. Tırkeydo mare vaje, derde mamiyete. Derde sumare vaje, derde mamiyete. Seveta velate khoram, verveç yaymeçe khoram. Seveta velate khoram, verveç yaymeçe khoram. Bimivaye bimidra, betelime kodu.
بمبرا بتليني كوبكورا ورخورا خورا خورا كوني كونو يدورا ورخورا خورا خورا كوني كونو يدورا درده سوماره مانه درده مامیه دیرم درخه دوماره مانه درده مامیه دیرم امانت نرخ کرد و کردستانی ببینین همان ساعتها وخوش مالا بابا ونرهبن سپاس دکن هوا تجي فرمو موجه داركن
سبحان نبی اشتراتنه خالق جخالا گردنه سبحان نبی اشتراتنه خالق جخالا گردنه خالق جخالا گردنه دزدیم کرم بردم دمه ویران ازم مالم خراب آی دل بری قمن علی فقیه تیران ایدی کاله نخوشکی پر به حاله آی دل بری قمن علی فقیه تیران ایدی کاله نخوشکی پر به حاله ساعت خوش گلک سابت Thank you آوازه تو خوش گلک سپاس ام هاتن داویا برنامه خو برز سویسی ارمیش برز حسن برز چاکار برز خجه جبو بشتر بونا و کدا و لسر ناو کمیسیونا شوپاندنا نخشره کردی و سر ناو ناوندا HDP ام جارک دین و برزداری سلاو دکن و سپاس سپاس بو میوانداری و سپاس براستی د آماده کریا تکنیکی دیجی اندام کمیسیونا چاپلمنی کدک مزندان نه سر اکرانینه لکداوایی مزن هیه ام جو کداواجی سپاسی خو لوان دکن و دیسا اندام کمیسیونا شوپاندنا نقشه زمان کردی وقتك دمك دريج دناوا كارو خباطة دنه جهد كددن و بهيفيك مزن جبوي زمان كردي ببه زمان فرمي و پروردهيه و ببه زمان كي بنگهين دناوا كارو خباطة دنه ام سپاسي خوش و حوالي خورجي ام دكن و بهلبستك يعني ببشك هلبستك ارجن آريز دخوازم برنامه خو ام بدومينن دبه بباره برفه دبر خو بده كليل كي برف لهيلكي تل هيلكي هيفيا من بهاره هيفيا مجي زمان كردية چاندا كردية ام بهست و هيفية كرد بكردي بجين وجبو حمية وجبو تماشيفاني مجي جارك دن زور سپاس ببينن خير وخوشيده صعب كده سپاس صعب